Na Trgu Krajine u Banja Luci postavljena je javna govornica u obliku velikog megafona, kako je to obećao gradonačelnik Draško Stanivuković. On je rekao da želi da to bude najslobodnije mjesto u gradu i mjesto na kome će svi građani moći da pričaju o svojim problemima, te da će se gradska uprava pobrinuti da ti problemi budu riješeni. Povodom obilježavanja Dana grada i 76. godišnjice oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu, građani grada na Vrbasu dobili su javnu govornicu sa koje će od sada bez straha moći govoriti o svojim problemima, nezadovoljstvu i prilikama u kojima žive. Govornica koju su radili banjalučki umjetnici biće mjesto slobode govora, koja je nebrojeno puta do sada bila uskraćena građanima čitave Republike Srpske, istakao je gradonačelnik Draško Stanivuković. Prethodnih 22 godine, ako ste htjeli nešto da kažete u Banja Luci, ili ste uhapšeni, ili ste dobili krivičnu prijavu. Danas, kako smo obećali, kako smo rekli, kako smo se zarekli, ovdje na Trgu Krajine u centru je postavljena govornica. Da biste pričali, ne trebate se najaviti ni u gradu, ni u gradskoj upravi, ni bilo gdje, ni kod MUP-a. Biće i onih koji će vjerovatno govoriti i protiv mene, ali to je njihovo pravo koje im neće biti oduzeto. Ja sam je prvi čovjek grada Banja Luka. Građani nisu krili oduševljenje ovim gestom gradonačelnika. Da vam kažem, ovo je divno za Banja Luku, da Banja Lučani konačno mogu iznijeti svoje mišljenje, da građani svi čuju, da nema tišine više. Ja nisam Banja Lučanka, rado bih voljela da vidim ovako nešto i u mom gradu, ali sloboda u svakom slučaju je važna i dobrodošla, da se kaže ono što se misli. Jer najčešće i kad kažemo, plašimo se da kako će to da reaguje neko drugi. Narednom pričom idemo do grada Banja Luke, koji je nedavno proslavio i svoj dan, a povodom Dana grada Banja Luke, Gospodska ulica je u novom cvjetnom ruhu. Stanovnici grada na Vrbasu zadovoljni su dekorativnim izgledom grada. Kugle ukrašene cvijećem u glavnoj Banjalučkoj ulici prava su atrakcija. Šetači uživaju u ugođaju, rijetki su oni koji se nisu fotografisali u Gospodskoj ulici. Dobro je, super, malo doveseli ljudi. Ovo je zbilja bilo neko, ne znam da kažem, sumoran jedan period i mi smo se upravo poravili od korone, tako da zato smo vesele. Super je, prelijepo je, nema šta riječ, nema, baš je lijepo. Uređena je i nadam se da će biti uređenija. Došlo je do promjena, nadam se da će ići sve nabolje. Vrlo pristojno, solidno, nije kičasto, sasvim lijepo. Došli ste da se fotografišete u Gospodsku ulicu? Svakako, da. Banja Luka je jedan predivan grad i jako mi se sviđa dekoracija grada. Divan je, baš iznenađenje koliko je sve osvježeno. Za razliku od ranijih put kad sam dolazila u Banja Luku.